Ovo su najskuplji srpski fudbaleri do 20 godina. Blizu top 5 nalaze se sledeći fudbaleri: Nikola Simić, Miloš Luković i Aleksa Damjanović vredni 5 miliona evra. Zatim iznad njih Kosta Nedeljković, Vanja Dragović i Mihajlo Cvetković vredni 6 miliona evra, kao i Jovan Milošević čija tržišna vrednost iznosi 7 miliona evra. Peti najskuplji srpski fudbaler ispod 20 godina je fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić, koji se nalazi na meti mnogobrojnih klubova kao što su Newcastle, Udinese i Sassuolo, a čija vrednost iznosi 8 miliona evra. Na četvrtom mestu nalazi se srpski Messi, Andrija Maksimović, čija tržišna vrednost iznosi 12 miliona evra, a koji je ove sezone za Leipzig odigrao svega 108 minuta na 10 utakmica. Treće mesto zauzima fudbaler Crvene zvezde, Vasilije Kostov, čija tržišna vrednost iznosi 18 miliona evra i za čiji potpis su u red stali mnogi svetski velikani. Na drugom mestu nalazi se štoper Bournemoutha, Veljko Milosavljević, procenjen na 20 miliona evra. Veljko je odlično započeo sezonu, ali ga je povreda u decembru mesecu udaljila sa terena, tako čega je ispao iz prve postave. Na prvom mestu nalazi se Aleksandar Stanković, koji igra fenomenalno u dresu Briža, procenjen je na 25 miliona evra i Inter ima priliku da ga vrati u tim. Zapratite nas za još top lista.